ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 8 z'ukwa 2024 tuje mu makuru yo mu Kinyarwanda. Makuru muragezwaho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye yo kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Se ntama mwiriwe mute? Mwiriwe neza, twiriwe umushakamba, tumeze neza. Yego natwe n'amahoro. Yego. Tugiye kugaruka kuziye ngingo n'ingenzi muri aya makuru yacu. Ingingo z'ingenzi tugarukaho turaza kurebera hamwe uburyo ARCM 23 yigaruriye utundi duce muri Warikare. Tunarebe kandi uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Iburayi mu karere k'ibiyaga bigari guhera ku itariki 8 kugeza ku itariki 10 araba ari muri aka karere aho biteganyijwe ko asura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ngo akomereze Kigali, ndetse azabonana na bamwe mu bashinzwe biriya biganiro by'u Rwanda umushakamba. Ingingo ya gatatu rero M23 yihanangirije abasirikare b'u Burundi Ibweramana na Kaniro yabarashe pe. Turaza kubona ikindi turanyarukira Guinée Conakry. Muri Guinée Conakry biteye ubwoba, ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abakozi ntibakibona aho bakorera kubera umwanda, bimukiye muri garage bwana umushakamba, ibiro babyimuriye muri garage. Yego. Izi ngingo z'ingenzi rero tugarukaho nizo ngize uko arenye. Reka tudatinze duhere kuri iriya ivuga ko mu 23 yigaruriye utundi duce muri Warikare. Ni mu gace ka Warikare kagabana na Rubero, ni hariya hafi aho guhera ejo yari mu mirwano, ikaba yamaze kwigarurira uduce tumwe na tumwe hariya muri Warikare, kiriya gice kigabana na Rubero. Bwana mushakamba, amakuru wakurikiranye watubwira ido nido? Nibyo bwana Sentama, ku munsi w'ejo ubwo twamaraga gutangaza inkuru, makuru yatugezeho ko muri Warikare agace ka Bureusa, Kasoni, Busimba na Milongi, ibyo bice bine byamaze gufatwa na M23 kabyirukanamo umwanzi. Si ibice by'imigita ikomeye cyane nk'uko twagiye tubona ahantu h'imigi myinshi cyangwa hakomeye M23 agiye ifata muri Rubero cyangwa se muri Rucuru na za Masisi, ariko nibyo bice bikomeye bihari, nibyo FARDC yahisemo kuturukamo igatera M23 nk'ibisanzwe yihaniza umwanzi, ikamusubiza inyuma imukuyeho ikamukura aho yifashishaga atera kuri M23. Niko byagenze, M23 bishyiramo imbaraga bisa nko guca agasuzuguro. Amakuru rero akemeza ko nyuma yo kubakubita uyu munsi nanone bongeye barijajara batera M23 nanone irabakubita bageza ahitwa Kibua. Agace ka Kibua rero n'ubundi na agace ko muri Warikare, niko bari baturutsemo batera M23 igezemo irabakubita, ariko ntiyahigarurira yisubirira inyuma muri bya bice byayo. Amakuru akemeza ko ari imirwano y'abasirikare ba FARDC nabo bafatanya bagabye bagera kuri 400 bakagaba ibyo bitero kuri M23. Rero amakuru akemeza ko 13 bahaguye, abandi bagera muri 54 baza gukomereka. Akaba ari imirwano itari yoroshye, ariko bamwe bemeza ko ari imirwano bishobora kurangira M23 ibakubise ikabasunika cyane kugira ngo ikomeze yiharurire inzira zizayifasha kugera za Kisangani neza. Urakoze mushakamba. Tubibutse ko hariya nanone igenda ikikira mu ruhande rw'ibumoso, ica ibumoso mu gutemba isigara ruguru. Buriya ntabwo ari Kisangani gusa, na Butembe iraraye n'iyiriwe. Yego. Iyo dushobora kumva umwanya wari wose tukumva ngo yabaye Tombe. Igenda inyura ni mu Rubavu, y'isi hasigara ruguru. Yego. Tudatinze rero dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburaya yitwa Ambasaderi Johan Borgstam yatangiye imirimo ye kuva
ashyizweho muri uyu mwanya yashyizwemo rero akaba aribwo agiye gutangira imirimo ye. Yayitangiriye i Kinshasa, aho ari guhera none ku itariki 8, uruzinduko rwe rukazageza ku itariki 10, ariko ibiteganyijwe ngo ni uko agomba kuzagera n'i Kigali. Muri uru ruzinduko rwe rero biteganyijwe ko azabonana n'abahagarariye ibihugu bihurira muri biriya biganiro bya Rwanda, kandi Kinshasa binateganyijwe ko azagira n'umwanya wo kuganira byihariye na perezida wa Congo Kinshasa, Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azabonana n'abandi bahagarariye imiryango itandukanye nk'abahagarariye umuryango w'abibumbye, ubwo ni bariya bari mu butumwa bw'amahoro, bariya ba Bintu Keita n'abandi. Ikindi rero akazava hariya kubuka hariya yerekeza i Kigali. Uru ruzinduko Bwana Mushakamba ngo rufite intego z'uruzinduko ngo ni ukugira uruhare mu mahoro no mu mutuzo ndetse no mu mutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndetse no guhosha amakimbirane arimo azamuka muri aka karere k'ibiyaga bigari, hashyigikirwa ibiganiro ndetse n'imyanzuro ifatirwa aha ngaha mu karere kugira ngo hahoshwe ikibazo cy'amakimbirane kiri muri aka karere, by'umwihariko rero no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intego rero ni ukubaka ubufatanye bukomeye butajegajega kandi bukomatanya bose benshi, kandi bufite ingamba zihariye zirebana n'aka karere k'ibiyaga bigari kugira ngo hongerwemo imbaraga mu iterambere ndetse n'umutekano bishingiye ku ndangagaciro no ku nyungu zihuriweho. Bwana Mushakamba, ese Bwana Mushakamba, uru ruzinduko turuvugeho. Uru ruzinduko urabona hari icyo ruzagarura gishya, hari icyo ruzazana gishya gitandukanye n'ibyari bisanzwe? Havuzwe Uhuru Kenyatta, havuzwe perezida wa Angola, havuzwe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'abandi. Hari n'abandi bagiye bahagira uruzinduko nk'aba Blinken uriya wo muri Amerika n'abandi na Papa. Ni benshi mu by'ukuri bagiye baza babugira uruzinduko muri aka karere, ariko ibibazo bitanga bigakomera bitewe na perezida wa Congo Kinshasa udakurikiza inama bamugira ahubwo akinangira. Ese urabona noneho uyu uhagarariye umuryango w'uburayi hari icyo aza guhindura? Bwana Sentama, icyo mbona ni kimwe, ni uko bariya bose uwoherejwe mu biyaga bigari wese aza hanze amaso Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atari uko hari icyo aje guhindura, ahubwo ari uko nawe ashaka kugira icyo atorayo cyangwa icyo asahura. Nanone indi mpamvu, inkuru z'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahanga azibandaho mu rwego rwo kuzikuririza no kuzishyushya, kugira ngo nyine babone uburyo byitwe ngo hari byacitse, babone uburyo ki bahungukira mu nyungu zabo bwite, babone uburyo ki babona inyungu zabo nk'uko wenda narimaze kubivuga. Ariko nanone tutirengagije ko niba icyo kintu kiri kuvugwa, umuyobozi waje gukora uhawe inshingano mu biyaga bigari, kuba yaza ari byo aheraho, ni uko ari byo biri mu bintu bituma avugwa akanumvikana akanamenyekana, kuko umukozi uwo ari we wese aba akeneye kwamamara no kumenyekana. Yagira amahirwe, yagira icyo ahindura, izina rikaba iryo zina, bikazamufasha kuzagirirwa amahirwe mu zindi nshingano yazahabwa wenda nyuma ya manda afite mu biyaga bigari. Ariko nanone nawe akeneye kurya, akeneye
kungukira muri bwa bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na Kinshasa nayo ubwayo irimo imubwira ati ngwino mudukundire mujye musohora ya matracte y'imyanzuro cyangwa se y'ibihano kubo duhanganye kugira ngo dukomeze twicukurire. Ariko ngira ngo icyo nabonye ariya matracte nta gikanga M23 irabizi neza ko bahengama cyangwa bakabogama, cyane ko iyo bigiye mu rwego rw'imikoranire mpuzamahanga niba baragiranye amasezerano n'ubutegetsi ntabwo bashobora kuvugira abarwanya ubutegetsi kereka igihe batarimo gukorana nabwo cyangwa burimo kubananiza cyangwa bwabirukanye. Rero ni ngombwa kwisunga Kongo kubw'inyungu zabo bwite kurusha kubw'inyungu z'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko izo zo rwose ntazo bashaka habe namba, kuko zibonetse ntabwo bakunguka. Kuva Kongo yabona ubwigenge hahoze ibibazo kugeza n'uyu munsi, kandi abayikolonije barahari. Usanga bamwe barigabanyije ibice runaka, abandi bindi. Niyo ugiye mu gukolonizwa kwayo byose usanga bifitanye isano n'ibibazo biri muri kariya karere cyangwa muri kariya gace k'ibiyaga bigari by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ubutunzi kamere buhari. None Bwana Mushakamba, ko twabonye benshi bahageze ibibazo bikaguma ari ibibazo ndetse bikakomeza byiyongera, buriya nibyo bashaka. Uriya nawe araje, tumwite basa bose? Ni basa bose rwose, ni bose ni bamwe. Murakoze cyane. Reka rero dukomereze ku ngingo ikurikiraho. M23 yihanangirije abasirikare b'u Burundi Ibweramana ndetse n'Ikaniro, yemwe no muri Sake habugiye amasasu. Bwana Mushakamba, ndaza kwibanda kuri Bweramana na Kaniro kuko ariyo makuru nakiriye cyane. Amakuru nuko hapfuye abasirikare b'u Burundi bari hagati ya 70 n'120. Amakuru akemeza ko ni ibitero bagavye kuri M23 bayitunguye bumva ko bari buze kuyitera baturutse ku mpande zose, ariko hakabamo amashagaga y'abarundi bavuga bati dukora operasiyo zacu bwite turebe kuko niba M23 ikomeye. Birangira M23 iberetse ko nyine batitoreje hamwe kandi barusha imbaraga. Ubwo bari batereye hamwe Kaniro ndetse na Minova. Intego yabo kwari gushaka uko bazisubiza Rubaya ndetse no gushaka uburyo ki nari mvuze Kaniro na Bweramana, kuko Minova na Bweramana birajyanirana, ariko intambara ibiri Bweramana. Rero gahunda akaba ari gufunguza umuhanda Bweramana Sake ndetse no kuba bakisubiza Rubaya, ariko inzozi zikomeje kuba nka za zindi z'umushonjuro utarya ariko byakanguka agasanga ntibishoboka, za zindi z'umugabo utwara ingorofani arota ari kugendera mu ndege atunze indege ye, kandi bidashoboka birumvikana. Amakuru rero aremeza ko abarundi bakabaka 120 barimo abakapiteni 2, abajida shefu 4, abakaporari 6 n'abandi basirikare barangije imyitozo vuba. Abo ngabo aribo baguye muri iyo mirwano. Bwana Sentama ngo muri aba ngaba b'abarundi biganjemo imbonerakure, biganjemo abasirikare bake b'igisirikare cy'u Burundi, abandi n'abana batojwe bagiye bakurwa mu bihugu bitandukanye birimo impunzi z'abanyarwanda binangiye banze gutaha kubw'ibyaha by'ababyeyi babo, banze ko bataha na ideoloji mbi babashyizemo y'ingengabitekerezo ya jenoside. Nabo baherewe imyitozo mu gihugu cy'u Burundi, noneho bakazanwa bose hamwe nk'abarundi, ariko ibyo bari gukorerwa ku rugamba bari kugira bimeze nk'ibyo muri filime, ntabwo bari kwiyumvisha ko ari ibintu biri kuba koko, cyane abarokotse bari kuba bahahamutse. Yego Bwana Mushakamba, ariko icyo umuntu yakwibaza hariya n'abarundi bazashirira, kuko abarundi hariya baratera buri gihe, iyo bateye ntibasubirayo bose.
n'ibikoresho bajyanye ntabwo babisubiranayo byose. Bwana Mushakamba, buriya umuntu yakwibaza umurundi kurwanira Kongo, kugwa Kongo kuriya babifitemo nyungu ki, ni iki bakurikiranye? nk'uko twabivuze kenshi ni inyungu za neva, hembwa amafaranga menshi, abasirikare bahembwa menshi, ariko yose akakirwa na neva bagahabwa ubusa kuko dukurikije ububabare bwabaye ku basirikare ba neva uyu munsi ntakubeshye nta murundi wagakwiye kuba ukiri kurwanira hariya, bitewe n'uko barababaye, barakubititse bikomeye cyane biri ku rundi rwego, kugeza ubwo abasirikare 200 na hafi 300 bivumbura bakanga kurwana, kugira nyine wumve ukuntu ibintu biba biri ku rundi rwego. Niba abasirikare hafi 300 banga kurwana, nuko baba babonye ko abapfuye ari benshi, bakavuga ati aho kugira tugwe kuri iyi ntambara twahitamo kumanika amaboko, tukicwa n'iwacu tukapfira muri gereza aho gupfira mu gihugu aho tutazibukwa kandi mu gihugu kitari icyacu mu ntambara idasobanutse. Bwana Mushakamba, hari bamwe mu basirikare b'u Burundi babigize batyo, nyuma icyabayeho hari ababizize, hari abishwe, ndetse hari n'abaciriwe imanza. Bwana Mushakamba, ubu bafunzwe bakiri mu mabohero nk'uko bahita mu mabohero hari iwabo. Ariko hari ikintu abantu batajya bavugaho cyane, ndibaza ariko birashoboka ko n'abandi batwumva bashobora kuba bakibaza. Tubizi mu ikubitiro abarundi bakubitwa inshuro, ndetse bamwe bafatwa mbere. Bwana Mushakamba, yego, ku buryo ndetse M23 yigeze igaragariza itangazamakuru abasirikare b'abarundi bafatiwe ku rugamba. Bwana Mushakamba, turabyibuka rero uko perezida wabo w'u Burundi yavuze ati bariya ni Red Tabara, bagiye kurwana, bagiye gufasha M23, niko yavuze. Ese uku kwihakana abantu yohereje Bwana Mushakamba, biriya byo bivuze iki? Ndakubaza ibibazo bibiri aho ngaho. Kubihakana bivuze iki? Kuko iyo urebye imyitwarire kuri bariya basirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba, bitandukanye n'uko mugenzi we, umwe muri bagenzi be, yigeze kwitwara. Twaramubonye aca hirya mu burasirazuba bwa Bunagana, ariko ashobora kuba ngo yararungurukaga arebe ukuntu abona be. None neva kuriya kwinangira akihakana abantu yohereje ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo bafashwe mbiri, amaherezo ni ayahe? Biracura iki? Bizagenda bitegana Mushakamba? Bwana Sentama, birimo ibintu bibiri, indonke n'inyungu byungukiramo z'amafaranga. Zirumvikana amafaranga yagurishije umwana w'Imana, ntabyo amafaranga atakoze. Ariko hakabamo n'ikindi, nk'uko amakuru dukura mu bantu bo mu Burundi, cyane abatavuga rumwe n'u Burundi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko ni abarundi ntibareka kuvuga rumwe n'igihugu cyabo, ahubwo ntibavuga rumwe n'ishyaka cyangwa se abayoboye igihugu cy'u Burundi bakiyoboye uyu munsi. Amakuru yemeza ko hari muri gahunda yo kwikiza abahoze mu gisirikare cy'u Burundi ex-force armée burunde, ndetse ubwo abo ni babandi batari mu nyeshyamba za CNDD, ubwo bavangaga bakumvikana, bo ngabo nibo bari kwikizwa. Ariko nanone kuko abenshi nanone ari abo mu bwoko bw'abatutsi, urabizi ko mu Burundi amoko arahari, ariko ngo ingengabitekerezo y'aba CNDD-FDD bikaba igikomeje kujya imbere. Akaba ariyo mpamvu bahitamo kuvuga bati turi kubona amafaranga, ni amafaranga neva agabana n'abasirikare bakuru, akagabana n'abayobozi bakuru nanone bo muri CNDD-FDD, ubundi bagakingirana ikibaba. Uvuze wese bakamubwira ngo ceceka, wihaye kuzamura ijwi bagafunga cyangwa se bagakubita. Akaba ari uko bigenda. Rero ikibabaje kirimo ni uko harimo abana b'abarundi bari gupfira inyungu za bamwe mu bayobozi babo, abandi bakaba bari kuzira ingengabitekerezo
ikiri cyangwa ubugome bufitwe na bamwe mu bayobozi. Icyo nicyo kibazo rero gihari, naho ari intambara bashobora kuyigwamo gutyo bagatsindwa cyangwa bagatsinda, igihe cyose intambara ifite igisobanuro, ariko nta gisobanuro gihari cy'uko abarundi bashobora kujya kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwanya abanyekongo bari kurwanira ukubaho kwabo. Urakoze Bwana Mushakamba, reka dukomereze kuri iyi ngingo igira iti ariko tunyaruke tuguruke duce mu birere tugere hariya muri Guinée Conakry, hari ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo ofisi, muri biriya biro bya ambasade, ngo hari umwanda ku buryo abakozi batagikoreramo, abakozi ba ambasade basohotsemo bajya gutera imeza n'intebe muri garage. Bwana Mushakamba, aya makuru ayakurikiranye bimeze bite? Bwana Sentama, ni inkuru zimaze igihe zivugwa, zavuzwe no mu mwaka washize ko inyubako za ambasade zitura ziva zashaje, ariko ubu noneho muri Guinée Conakry ho birarenze, aho umunuko utuma abadiplomate basohoka mu biro. Ariko niyo wareba iyo foto, nunareba iyo foto, uragira ngo ni za nzu zo mu ishyamba rya kure, hantu hatakigendwa, hatanakikandagirwa n'umuntu, kuko uburyo hameze byo, ahubwo wakwibaza ngo bakoreraga mu nzu nk'izi gute? Ese izi nzu ziri mu mujyi wa hehe? Nkeka tugeranyije ku buryo u Rwanda rukora, inzu nk'iyi ishaje gutya igaragaye mu Rwanda, ubwaho bayikoraho umuganda bakayisenya, bagakuraho ikareka kwanduza umujyi. Ariko si byatangajwe n'ibitangazamakuru gusa, ahubwo witwa Emmanuel Ilunga wabaye minisitiri muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu munsi ashinzwe abanyekongo baba mu mahanga. Yatangaje ko abakozi ba ambasade y'iki gihugu muri Guinée Conakry batagikorera mu nyubako bagenewe kuko yuzuyemo umwanda uterwa n'uko ishaje. Irunga yasobanuye ko abakozi bo muri iyi ambasade bafashe icyemezo cyo kujya gukorera mu igaraje iri nyuma y'iyi nyubako bitewe n'uko ariho hatekanye ugereranije n'aho bagenewe. Yagize ati, inyubako ambasade ikoreramo yuzuyemo umwanda, ntabwo bisanzwe. Abadiplomate bacu bakorera mu igaraje iri inyuma ya ambasade, ni igisebo kandi bitesha agaciro aho bigeze. Ambasade ikwiye gufungwa. Irunga yasobanuye kandi ko iki kibazo kiri no mu nzu abadiplomate ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagenewe guturamo. Urumva ko ikibazo cy'inzu zishaje kandi zirimo umwanda atari ibiro bya ambasade, ahubwo n'ibyo babamo n'aho barara. Ni ukuvuga ngo inzu ziravuvuka zegereye inyubako ya ambasade. Urumva byose biri aho ngaho. Gusa Kisekedi mu mezi yashize hafi 9 yari yabasezeranije gusana za ambasade, ariko byabaye nka kwa kuvuga ngo zigaruza ibice mu Venturi Control. Ni uguhindura Kongo ubudage bwo muri Afurika. Ikibazo noneho si na Kongo, ahubwo n'ahandi Kongo ifite amashami cyangwa ifite niba ndabyita ubutwererane, naho bari kwanduza, bari gukwirakwiza uwo mwanda, ni ugusakaza uwo mwanda mu bindi bihugu byose bifitanye umubano mwiza na Kongo. Yego. Reka tugeze ku musozo rero Bwana Mushakamba, ariko hari inkuru nabonye ngo Kisekedi kubera umujinya yavanye Paris ngo amerewe nabi. Iyo nkuru wayimenye? Biravugwa ko amerewe nabi, ariko nahoze mbona mu bitangazamakuru ko hari ahantu yaba yasuye. Yego. Ku buryo bigoye kuyamenya ko atari ya makuru y'abaharabika Kisekedi cyane ko afite benshi. Yego. Ariko nanone byanashoboka kuko asanzwe arwara umutima. Yego. Isaha n'isaha rero akenshi umuntu urwara umutima wundi agomba kwirinda kurakara no kugira imijinya. Hari igihe uwo mujinya rwose birangira uturikije umutima. Nibyo rwose. Reka dushimira abari badukurikiye Bwana Mushakamba. Aha bumvaga amakuru yacu aca kuri
radiyo televiziyo n'uriya mashariki no ku muco wacu TV hombi. Turabashimiye rero kuba bakurikiye amakuru kandi turabakangurira gukanda subscribe. Bwana Sentama, mbere y'uko usezera, yego, mbonye urwandiko rugaragaza ko perezida wa Cameroon uriya musaza atigeze apfa nk'uko byakomeje gutangazwa ngo yaba yapfuye. Urwo ndabona urwandiko rwa perezidanse rwasinweho n'uwitwa Romain Emmanuel Sadi, ministre de communication, kaba porte parole wa guverinoma, Paul Biya, ngo rwose ntiyapfuye n'ibinyoma. N'abanzi be bamubitse. Buriya birumvikana. Reka rero dusoze, nibutsaga abari badukurikiye ko kugira ngo amakuru yacu ajye ahita bageraho bakande subscribe ikandwa rimwe gusa, noneho ukazogera hakaza akantu ka V. Ikindi rero dukenera n'ibitekerezo by'abadukurikira, bajye batwandikira ahanditse comments, noneho twakira ibitekerezo byabo bidufashe mu kunoza amakuru tubagezaho. Yari Sentama, murare neza. Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, nawe urare neza. Wakoze cyane ku makuru wadusangije. Abadukurikiye mwakoze ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Turabakunda cyane.